Voyons voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace dans الشظرون الجزائري. Bien sûr, comme d'habitude, on commence par الجزائر القديمة l'ancienne Algérie، ما هو يون الجزائر تقديمت. وقالت شويه ما كاين ديونو بروجي تخدم العصابه تقديمت يكصرفن قداش مليار اي دولار باش كاين الخدمه تاع خزافيت يشفان تاع كاين بروجي كاين لوتوريت است ويست ان لا بيشين تشون نظام اخرين باش كاين بور سابوتين لافونسي دو تي جي 20 تاع مناطق الجي. Non, non, j'ai rigolé maintenant. C'est une opération de reboisement. C'est une ceinture verte, matching dans le karating, mais notre jour, les arbres, c'est pour empêcher l'avancée du désert vers le nord, pour lutter contre la désertification. C'est un très très bon projet à saluer, bien sûr, et encourager pour planter, replanter davantage. Les derniers toyagins, mais voyons, fils d'Arin, les températures atteignent des limites, mais voyons, des 70 degrés, mais à l'ombre, mais à Londres ما ثمورت انك 70 دغري وين تتدخي او كونجيلاتور يمي مقرنديون كونجيلاتور يروح ديال اكليماتيزور. ما دي الجزائر تجد مثل الجزائر الجديده دارنا نجيرو نوفيل اون انكور في ميو ميم دون لو نور مثلا اون افي دي تروتوار فير. سي كوا لي تروتوار فير؟ ouvrez bien vos oreilles مثلا الدثمية حمزونون. سي كوا لو تروتوار فير؟ سي لو ميم برانسيبي مثلا سي اون سانتور مهوايون سي ان مور سي ان باراج سميتها اكل دونه هو المهم سي كوا son seul et unique rôle objectif مثلا هذا شوف سي بور stopper empêcher l'avancée محسوب de l'état civil كتسوي يمشي للضروات الشعب هذا غاي sur l'état policier كتسوي sur la gauche de l'autre côté du barrage Verny Aswali. C'est symbolique كتسوي من l'autre trottoir فيراكي il est symbolique ذا شوف c'est nos frères c'est nos sœurs c'est nos enfants mais voyons les soldats militaires qu'on utilise comme des boucliers mais voyons comme des chars à canon. C'est pour séparer mais voyons les civils sur l'incivil.